gobalinsi ya morokerio ya Baibuli. Basinto bochondo, Kiecho Basinto bochondo, ya mariense Basinto bochondo, Mario Chondo Basinto bochondo, bochonda ga kwatara baga, bochonda ga siratara baga, ayachiseye bochondo, bitina bochondo, ayi umulero wokire. Bochondo, mulero wokire, bochondo, mulero wokire, bochondo, mulero wokire, bochondo, ngaya kurwarole, bochondo, ngaya kurwarole. Mwarenga ringo maene nga usar na akore tuka. Ngani ako tupuli na andi baikara sitinumba gali, pakwana bakura, ogocha kutoigo iska. Mwato seli nduna baisake tosoke tobatika tukamba mugamba mangana ino alafu nandi washiri kutuboli ngana kitu apanga lakini sokoro na kya Imangana ga kiasi ino abaisake ba mwabo gesare nakini mwaro dina akore tuka gose mwana loyo mtokwani tokomutukuta bono nyetu akani ni gose tu akani te bono ngwanje tiaba murabaro banje okay nje na ikubuna mwale ngukwana mwata na ki mo bangusemba muraba mwabo musacho yo ye ba kesi miwate aba gisare kwenye nonyo uchietoro taranyora mwana bono takutinde kwororo ningi mo kwangere gisaro oyo igonyorira omwana erenga imuteta chagende ese nginjo kuno gwakira omonto erega ukukanga yako yo aba muranyo bagwanja murentere ndarento onye bagwanja inu mwanjire onye mo gwanja na aba murawo gwanja amaikoreto ananga yago tinde kulia leo satilang last na tinde kugai ninde kara murabanje amurabanje inu mwanjire bono ndimba tuko mwana mwa nje na kanite na inu inkanite murawo ko bagoita ba amaikoreto kianda imwa utengo gendande inu mwanji talent murabanje Boria muraba mi. Kendo baboli mwikara nsina baraba nyo. Ye baboli ngaki. Cha sokolo unyawo chaga una kutoiko ga intune sukali. Boria muraba mi ngaki mwanchire yani gisara lentwa enyemogo ka. Bono tokale. Na ina mangana ina bona baga kana ba mura. Tuwa batika nyomba gisinini mura. Tuwa batika nyomba baga mbere igoro ya gisare nandi uchiri isiko ga kutoiko. Kwani intune chinge. Tati monto korte boy. Aba muraba mi ba chikumwa chioro bakalenda kwa mojali. Kende ngeraru amangano bwata genda mwa kende ngeraru ngombe teraru ba kore teni ya morigalende tumako gendo ni chibense mutagete na bana baraka ino bono roje ga gino na bantu bakurusko ko jago twapore na kibagocha bagocho mucheka ruta tachioka ini ne jisegi chioka ena iguno ene kero tukuru kero twal koru Nairobi ena igunga babu bisieli mbaruan bono ga ki na kibono into komenya igo eba acha korwani kuna igwe story ya bono esegi tokoratiga mangane chisegi pie bo chondo ndo bwati murembe lakini bona ase bono igatuka turabisio bogitirianda bwaitu kwanza turabisio bogitirianda bwaitu turaganya kabisa abantu bache abagaka bache gaiga batotebingi tubwente gokora taringa bagocha banyoranga ndune chisegi erere tokwira ne speed Chine chiranje tatokatagere tima ya ubono borogi oroche mugaso sukuma gwa tugeka kwenda kwarara mugaso ko imoka karo koira na sega sia kwanyore tuko koira na ndogo chakira siro ande bono mete kente ke abeire ngomo advantage ya chira sendugwe bono mana bara mweno egente ketatu kunyonyo batebinje tima eti oliko sega bakwanira igotuko bale michinkoro tokwegena na kige kogera kwana no ena ngono arenge na sokuru museno arenge igo bono ekera kwana bo bali na bakakaba nena tarenge kungai kego ikabono takole tibo eka tu akorra matanga bona abu ndubwate kubwa gukora kende kionse gakora na kwana ai njo mutali nole bwege Swahili ogoteba ngalisikiliza twaro lipo na kama lipo linakuja litakuja utalipata indiko kanyanje ndipate bono ingiote tokole ako ngatere gento kiane kaya go kwatere indi inkarenga tu amotebe ya twatere bwangire go twatere mbona go kwatere kero mugesara kule kachiba sakete yenda mwa usokoro muntu ko ni gwari bila mariga yenda mwa unende gisare ga kore sokoro yenda mwa utugara murami no banjira onye bamura mbara nya kera chegwa kore tuga sawa
Aigure. Tuigura ya bone kero mine. Oro bone telling community. Oro bone ga murawa kwanja ama correct. Yenda bone. Jinin kanete. Yenda mwawa ni kanyo kukana machika mwaona ya mwaona ya ochona ya ochona. Ai matiga. Mutwati yo rubo itanya correct tutoba ke coin go. Bo chondo ya no chondo ya mito bo ya. Sawa rende twaigura mwana abo twanyigure rende twaikabia. Gesara racha be kukua utamaiti arafu kwa ngoko tebinga akunete kwa ngoko tebinga gesare ni ge gago chakwani aitro jiri ngoko tebia endebinga ki nyare bo tebanga no go chakwani no mete boy uskwana kwa kororo bana bono ka ekero twaenda kubiko mubere mocheri no tumerana no mugako ena abantu bakurusobo igo bono igo mbora nabwate bwoy ekibande ne kyangu kwanza kiatume ekibande ne kya musomi kya mutume Devi ne tirito turujiga bu abanta ubangiri buskama sawa bono tebo ateru bono tebo ateru torre no ateru sai basukire ma bona ekoraki tebo ateru no ateru sai yobolimo igae totaito bono na ko boli teba sai no teto ateru talibo ora ateru sai ya oroche daliri nchiro choko ateru bolimo botake tata kakirengere igoro bongo irire igoro bongo ine mipango tuli ya matanga ndi bono tiga turakora imipango ya matanga amangana ya mali mama ne kubwacha wategerera naye ko igoro bongo tiga guchaka gukorekania ebintu ekere ebintu bindi bikorekaine Mbo chondo. Ngondo. Nenga minto. Mbo chondo rande minto. Tukata yuki denta na tukali. Angiale goteba karateba ngo naki. Tinjwa kani. Akana Tota ike buya. Chukuru ngo mukoro ene mwao. Ini mwandeta. Ndoko ko tikera rende ke tie kyo bero. Ni muka genda. Muka muntu kenji bwe. Ngoto chanda. Genda buya. ya bono nda to chenji ngangara yo otika korangara yenjire yo korangara turakora mangana gesare kadu twakore ayubona ya go bono nali togocha bona sa ya go nandora go sendi nguse ngori maya ase bono igaro kara tika turakora mangana gesare sawa tingi kuna anda mangana yungenda to kuigoka sene ko kale kure kara rajombe chitikanda ra rawankuru ankontu abwata mantu ari kwana nera tora ndara mora alafu raya oye jombe jina maji wana kwa rukiza usimbwa toka na obo rosiano maiti yo indali kendo roje ko na kagwete na yo indali kendo ndara anda tuka ke kitara yo tigre sky bueka Bueno, onde sikori ani no manyete ani usare gasete. ono ayuono ayue abeire bo manditora Na robona gero to kumeti go yani ngalende ara. onde tayo kwani onde tayo nyu muchinga yo sky bueka Njibwe kandega. Ni bono uto bono kumeti ani ngaga koretwa. Mbwa yako akwani bono na ina aransu ngwetu muna mwakini marori. Ndini mucho yitibrenge gini. ono nga yoro jinga yako ni ono era na yete ko ruaka genda boy nga yoro cha bwende tapani nkwanga go chikobeko Takubiku nka yani ando tumura tebe ni mura tenya ki oyo minto sirve tawe ni ucha sekete mondo ro so kire go ma do ra so kiro rusi we se sa totegiti hono tora te banga bono ni wa yo bono kere minute moswati onde bwensi era ka genda ka ko ndo kale bindu bia uira na ama tenganji after all ngo jinda ko ni uka talibon abera nyombe yimune gatuleka anyoko ni waro nki kwa irbo
kwani bono inki kare inki bono inki barato ege tokonya ukure nge kere ekibarato enge muira ni moyo Mleta ile chakula nilikuwa nilikuwa kwa juu nikaambia bibi yangu ndio mlete. Ndio boss. Na mmepika? Tumepika. Umeangalia watu wamekuja huku wengi ama Hii bado nilikuwa huko kwa jikoni. But ndo naenda kuangalia saa hii. na ama sister zangu wamewasaidia? Sijaona mtu hata moja. Ndio nilikuwa naenda hivi na ukanipata kama ninataka kuteremka chini. Lakini wako kwa bomu. Ndio. Na wameleta kelele tena. Kama mjisikia kelele. Just huzuni. Niko huzuni kwa huyu bomu. Na Wajere mbona hakuteremka? Nani? Bibi yangu. Huyo mada hata tujui mbona hakuteremka. Alikaa tu kwa kiti vistare, anatuambia tupeleke vitu. Na tuambie kama anakuja. Unajua mimi niko peleka yeye hapa hivi asubuhi. Lakini hao wasichana iko leta sisi juu. Hao dada zangu. Hivyo walipigana asubuhi? Ai. Gongo banche ba nera ba ka ba ron bancha ni buya ni bira mariga mariga koro tenaro ayune ke koro bono siku hizi na kerero to ayune ke koro keliki na mangana ni mwabwata kaimana orumbata kitabo mwani ya no kwa ni mojaria ko be bara wo bwanta ko mwani barenga ba ko mwani kwani banchire enga ege kionsi piba bere no mwana ominto isabu kibagete ba mwakere abagete sabu erenga ki mbamenyete ne lakini ndo ba bono saa inki ekero ba ngi ba ko mwangere kera ono ekito ko no yitu haya mbo ba ko tai wa mwani ke ni no ko te ba nga aini ne ndo ba inta to ko te ba pana bana wa mwa punya ka ba chukuru bangire mutangu wa jani bono ke sara ko haya bono ga kya ezokoro tianda ko boli buyega obwata bana bako oyo omuchire omwise munyaruko ochire okona kumubaranga bado no arenga ka kende ya kumunyora no akoira na gusekera achire gusembuoye igo kumubarambuoya ke kusiniga na agenda boy onyere ni no yone Ndizi TV ubwansu bw'omugusi aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gazeti kare gosoma ya so online ga burgerie bintu swa busa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri wona bintu akai nono chomulubiria kabisa wichingero na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV news ke jago na so Facebook ya bangu Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayena yo mokora ayena gwatebie kenaye omwanjo ndigeti korwa bwo kaneta gonzonja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge muna mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa antivirus akoleto chingero amona mangana mange igano bwanzubure bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzuborobi ai yakiwata basi Ndizi TV news
Aya. Soa asu mutandao insemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi kakimbia pesa hii mtaka wangu moja ni stress. Acha niteremke nifike huko nijue nini inaendelea hapo, tukuja baadaye. Sawa boss. Na leo hamtapanda huko juu, ule itabidi nimwambie ateremke, nyinyi mtalala hapo, mtajaribu kusaidiana kazi. Sasa kazi kukula. Sasa sisi niwe kuku jikoni. Nimepika. Huyu unajua anapenda chakula isimkose. Hata Biblia iko andika chakula mavazi itose sisi. Iko stress. Aire karo yo mino inu mogwanja ki no yo. Ai bwanja le tu ati ni kubu ko iskari. Kali ya ni ke tini mogwanja bana mwa ka ki mo chokoro. Aba onya ko kwata soro jara jabe no mborna eno mo chokoro. Koro nya koro jali skari ga kantonga tigal tarabe ko. Na botoko moreto. Ani ki kwangero mweno mino ga. Na igeta ko soka tindi ko mwanga no mwana mendo na soka bona kaba mwangire yani okuri mbali bono bakubeterirwe yani eba mwanje tekera renge moyo okure bono bakubeterirwe bono nyene serikali kubeterira no ko eba tebe mutindi serikali te ko te ba yani mwana uyu irase amangana ayugoro nganga iyago chakoni ku tigano yenye nanko ngawara aje jubono toro saita yoga ene toje to kwana ndoje no moso mejira kesoko betul. Bono na chi ambua to kiri no tinda arara biege na jine tise kero ko igoro. Ke bado njira ambua. Ke. Bije. Akiwacha. Ya. Kiwacha kuye. Aki bije. Nimbe tingi chasei. Inu moroja ya ga rete ga. Ni bado mo kona mangana mo kona ko na nde mangana bimba tu akani. Kuwacha. Ana mbat nte tu bande wacha. Agora maende bara. Kuna maende ndo tuakura na. Kubwa kuna stress. Ama kifo ya Gesare ama ako aje? Hata si kifo ya Gesare. Unaona hata before Gesare akufe, alikuwa tu hivyo, kuna deni mpelekenga chakula. Yaani haiza tatazama mtu vizuri, akutu hivi, akutu very stressed. Sasa hiyo imeongezeka na hiyo kifo sasa. Will we get our salary? Another problem. I'm not sure. Juu ya problem. Matatizo problem shida. Lakini this month hakuna kitu. Bye. Ando na hata mimi kwa grade ni bado msimamo wako na wala alikuwa na asingi toka. Aiwa. Baada wanga. Baada de baro jasi ke sath. Bono batali korra faida ya usen kale bacha kete ko mungkale bacha kete ya bakuri onu mete ba danga amenye chumo mrobo na iro batiti ko chakabaga jano no kwaga hono nge saro le kwenda kwaga jano no mrobo le kwenda kwaga ona abune jano jazi nyera na abanda we batanta ine kwani ngonyo meto yone kaitata Ndombiri ko koru wata. Bona kuro bono tabwati faidasi. Kine kinyuri. Naki kitoko batei ngaki morana wate boy. Ewega ni musomi emioro. Yoka. Lakini pone kama musomi umete papa tata yetia lakini umete ko kuna ngara isa kukumo kutinda. Lakini kako cha lakini ya mwalimu tikatokwane naki. Sinda itwanda bwa kamura. Tuli kwendo lakini tikankwane. Ko kuno wakiro muntu. Moraka ukwereka yako. Lakini chakula iko. Sasa wewe utapeleka chakula nyumbani?
kwa tumbo. Umejua umeacha watoto huko nyumbani wanasoma. Utachukua hiyo chakula napika upelekee walimu atio ni karo. Wewe unasema chakula hiko kuna akili? Mimi mtoto yangu hapa anaitwa Karo. Mimi mtoto yangu hapa anaitwa Karo. Ndio maana sasa, lakini si chakula hiko. Tutaongea. Wacha niangalie venye wengine wanakula. Thank you. Bora chakula hiko. Tigaga kitukwana mangana yesale tutiga mangana yuandi mutete kora ese gi na rel twakana bono sa ingo chaka muri gusali jaba bono tiga mangana yupi torore bono amangana yu bono paka bono nyendi yango nyanga wale nga umete kanga mangana yu twakamba bono agina kitora kamba ngo nyanga watai. Okay, bono okoba anko taracha nchimete no na ndana tumugatinyo kyo sina Bito sana atimu kirabuya. Dole wanja mukutano tina kole mami. Ora mbuya egera nanko nera tokira nino ari. Ikamate nigo yani ayake sare mo nyaga. Iwono gaji tutanya kambeli tukori igima. Ndaga nena to mana korogoro. Yale twali. Kimejinga. Ndaga mutini yaba. Lakini kitekero muntu rabo no mo kenya sema tanga. Kero muntu rasere no mo. Wone ndagere kira yache se muchumo gimo bali bawo choro. Wone no bagani abutu ale kale tere ndagara muro chembaro. Ono mwete mtete okwana naye. Wata mana ga koitan gon agumuro. Muro. Wachikora. Ndoko nyara ko ikende gyo. Ndawali mbara mukata keto. Anko daiya. Anko wali kutoka ga. Wambe twalenge. Ngorana te tukwana ni musomo. Ndaga megi. Njakwa. Nyega kwa ndigera kwa. Niki mura kwa kwa. Nche musomi na yote. Mbora motevi kose kwate tomugambe na reka. Tigabe iyo mangana nyumba na ya nyumba mwalimu. Okay, wono nduti kata enderende. Andi sokoro kwanza kunali ga kunya gotusi. Neli mwacha kira mangana nyumba tena kana. Sokoro tuta kutika mangana. Mwalimu twaenda kujiga ga tiga murara kwa na no mwalimu twende uchi. Ati ani mkono. Ono mete sokoro mo kumutiaga iga na ntara chaka ko ya. Na geiwe tenda. Ana suya maina tata kimete bakoncho kiripio kana ye gold dimbe azaima ndabira bira ngwata ndali atokobeka baka mabuto bokima mete ndo nagukumisana Ainere bota vitamini A. Tartura manya. A ningi. Amabuta. Ye baba mete baka mete ni nginalie. Taliye nyama. Ntende nge kolipi kwazangora nali bukuma bokai kona aliye nyama yo. Ono. Ona ndenga itogorone mission. Kurati kaya bona. Ntonake moja matoke kono kwa sababu tukuruka. Matoka aliyo chondo matali. Toende. Tukurusia matoka tukunya kutora ngora. Tukubiki kunini. Moita kuma piko sina ya bande. Tukoenda. Atuja matanga libu tukoli libara ali libu yai. Tukubika makara kurunze. Tunese tinsi. Anda giraundi. Ani tukubika amakara kurunze. Biko yuko. Alafu turu chimuna bakanya kutebera kunya kuoma ngangaye ngai bakuchikomobeka ayo chakomutugula ataka uno matanga kucha kusuka kuchimotuna kunya kusuka kunya kwa set na ndu kunya kusuka toro kuchiko obe kusuka kuchiko no kunya kokina obo aye yango taiona dito kunya settings alwana Botena kina ko tebeli na ki tukuruka toranda tukwaza bojondo matali mete matali. Tubeke kibuni be. Sabuni sukali mbira ali kwanza tore ne kabiba. Arabu teke kanda na unge ko. Ini bona maine ndokora. Yandu nyere post poto mbana ve jinguru. Mete no ngange. Ngo manye kena ko sasa kara kini mete no ngange. Anoro chomano jinde gete ga. Binto biro mete bia muy mata ke. Kita itu cibes. Onde ta yoko. Estelle na rutenka. Mchabwe kamanye. Akibono lengara. Tutapanga kende ngoro mane bintu bia muy mata. Ono before tararu se no kwante abeli ngojo.
Tingo tebete lakini bono ntale kokonyora. Si mie roche namba tingo manya sikwere tena mbe kwale utu. Mpaka mwaneka ngani. Ona mwagoro nale ko bala udigoso. Asa na beta la udigoso no tangane tegoso. Ono kanya matanga ga igana liucho cha wandenga so mwana iguru mwana. Kerango chaga iga gendu go mungo jana nyora go sekana ga chiri no ga lindio ga kanyori nginga toyo ga karasi to ga karasi ono mbona mukimbo atengo mwana no akiose no ri no bwana mwana no yo sino mai mwana litali ka na beta wenda alafu kama yakondoka ngento manyeto teo chaka koruka sai ono na gode Ngi chiba sante tengo ro mwana kende mintombere bya mwe takera miseti. Njata buga tisenje bintongo ngoro mwiso ndega ni report ya gesare tarazira na tumane ne bintongo chae. Binto ngwa tumano kachianga. Mente na siri pasi yako isuri tabuati. Mana ibana na bote tata chance iga yebono kongale te bono ngale te. Mai te tianga te biga. Teba wa kan rojo konsarori chikura. No kongakan. Teba. Ande dana te teba. Anya ne chiba sote te jose ne chumu ana ga teba. Na na nyasa o mai tengo mano yo no estadio. Lakini ase bo ni ke kirete eta chita ko. Chiba sa anya ne chiba sota ke te chiba chanya bongo. Chiba chiba ko. Kananga. Lakini te ko te cuenta te nganka o meyete. O meyete nka funo. Inde te cuenta te ni pi. Ande te cuenta te completely. Anya ne chiba sota ke te taba ne chiba sota ke te. Kama nonga yote tengende. Bono mino elinsa ko. Akishwa. Ando tamo ko chaga. Anonga ngira yoro chono mwana oyo. Nchitikambere ngai chiba sango ro mwana kende matanga gako era tumago kwano mago ntainga musacha kyo kongira no mwana oyo. Ana nyasira na. Aba jinguru musinga njo to ko sete kintu Lakini asibiti kwengongira ya. Asibiti yaronga ga ndo ya to ga ne tali buwe ke ya maino. Oko sibio go sibi. That's one ngako tinagi. To ko nyaire post poto. Eto ko kangura ngoma. Sawa ya bonga lakini bo chonde yeju. Chonde yeju pakatanya koli ebiuni. Wa, usinjengo setio. Ndina nakonya nini? Kwenda kunya kulikile chani. Lakini hapa na no mokoro. Onteberere tikunya kuongira ko jari lakini skuru njitina. Umede kungwana nandi nako te yonde skuru. Na te yonde skuru. Ona mete baona mona ndu wachakire mangana ye bintu vitamiti skuru ogende lakini bintu cha kuiwana ko chimotu kabu. Skuru tata ni ya. Settings ye ara na boto kwa kabira lakini nyoenje. Tingo baka. Tigamuna tole nkaga igamo. Skuru tu abamo. Sigide chak chiro bochondo. Sigi. Ai, Basinto bochondo. Kikyo. Basinto bochondo. Atia Maria ise. Basinto bochondo. Maria chondo. Basinto bochondo. Bochonda ga kwatara baga. Bochonda ga siratara baga. Ayachi segi bochondo. Bitina bochondo. Ayi umulero wokire. Bochondo, mulero wokire, bochondo, mulero wokire.